Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing sapreng haki social media ya kajing asranat nongshong Shnong bapura Rangbah Shnong Umsning Patarim uba SE kala ya ki barjala hakati Shnong kuntop ru ya ubi barjala ubladan keti berkata keti ya kawi kalong kami kasi kinong ilam jong ki sauseng berkuntop nadu kaki SU RBYF NHYF bat FKGGP bentaka sengi kela pendamjur ya kajing lebean kejong ti Rangbah Shnong kelam na perkatsu ya kedian ngakman. Nakaliang kinong ilam jong kini kisau Seng kela boru ya kajing ujor siya Chief Executive Member ke KHDC baru siya usim ke Hima melim. Halor kata kajing astronaut bean bat dawa bagi bor badi kemi jong ke KHDC bat melim kidai benweng no maldo ya kasanat Rangbah Shnong kabla penkup syaute uba SA kela Rangbah Shnong ke Umsning Patarim. Hakajuk kapor kinong ilam Seng kela penparu ya kajing song diaw bat jing song kiajer halor kajing dan kemini kijat Rangbah Shnong kipa kedup iki mender pat badai kom kene ke jingle ke jong uni Rangbah Shnong baka pensilur pat aimen sim iki barjala bakin dia awan rungsuk sya kene ke jela ke jongi kabalong ke jingma ka bakraw ya kalawe jong ke jait benrio hi bar kawe nakaliang kinong ilam jong kisau Seng hakajuk kapor kilapen paru ya ke jing mahamjur sya ki wide ki Rangbah Shnong ki badan hapok kabri uhnyo trap bakim dai harkit hardang banila kai ya kalawe jong ke jait benrio tak ba aisnat ba per sya ki mender kumalale dauneu ba SA kala jong ke Shnong Umsning Patarim. Yang Seng, kasih Student Union, lembaga perlok sembalang nado ke RBYF, FKGGP, pakai SNF ru kita lang hande. Makan pa ya kajing persyakjur, kajing kiaman sim, bak kajing pitar. Ya uai ni Rangbah Shnong jong ke Umsning, kata Umsning Patarim. Ubah asin kala, bahkan dah perkapsyu ya ka lawai jong ka jai bendreu, bahkan dah perkapsyu ya pipat, ya kabri unyong terap. Uba la shuai sernat rumah syaki barjala ki bang ngimtep ki dei nai ngimtep ki poi nai ngimtep ki wan nai une Rangbah Shnong dangsen atrai ki yui lembaga social media lembaga media ba ulai kawai ka sernat ya u Sonu Kumar uba ngimtep wan nai ulai ka permanent residential certificate uba kindiat ka badang sejarah ha benai arpinu trek uyayong ba une ujuk hi ubar jala lemba kajing kudup jong une Rangbah Shnong lemba kajing aisanat jong une Rangbah Shnong ubar la smutra hisha ubar anut ban sakti ya iwe long keme iba napo Shnong Umsning hi te kumta nangriang ka Seng kalabu kajing dawa kalabu sithi kalabu kajing dawa sya usiyam ka KHDC lembat ipaim ka Hima melim ban wenno man pendam no ya kasanat jong uni Rangbah Shnong namar ba kumbang hitip lada PI sernat permanent residential certificate ya kibar jala kan up kajingma ka bakraw ya kari bagajak bendreu namar ba hitip nangba kajinglong smutra jengki nangba kajing kudup jengkum kini kijak ki Rangbah Shnong ki senut ban lusia ya khai ka pateng ya ka khandau ka siap wat ya sungkha songban ro te kumta ina bu ka jingdawa hasmat di Chief Executive Member man wengno man pendam no ya ka sanat ka ba Rangbah Shnong ulong te tanglani pintin ni penpa ka jing persyakjur bat ni gepat ba mardor hi ba nakaliang ka KHDC ka di ban wengno ya ka jinglong Rangbah Shnong jong USA kala Rangbah Shnong jong ka Umsning Patarim ya ka MRSSA Act la pentrekam ka MRSSA Act ajar khandre la pentrekam de ni kapausa ya ba une Rangbah Shnong la pen ya ki kendon jong khane ka Act ba hak tu kasni ba yokem ya utu mender ya utu barjala nariang ka polis outpost ka ong bakam itu te ka penpausa ba Rangbah Shnong ukhan pentep badan kita nang songwai hendrai kenban ai man pose daka permanent residential certificate te kane kanong kakruwa kabak kulum lang ya baro ki Rangbah Shnong jong kabri ka neutrap ba perkhat ya kalawai kajing a permanent certificate jong phi ya ki barjala umdai tang baga kabuk kajing ma hendrai ka penyak ru ya kari baka jadi reu ka South Seng jong ka Umsning circle ni penpau ka jing persyakjur ya kane ka wapilai po social media bakal along viral sepangane ka jing ai permanent residential certificate jong we ni Rangbah Shnong jong ka Umsning Patarim
ba ulai dak sundan dak permanent residential ya way ki barjala ba shwan chongwai hakani Shnong ti Nagaland dungi ki sauseng ki perpaw ya ka di persya banilat haru ka siti sa ki bor bahlor bedipet panggani sa halor kani bat nakapor sa kapor hiru ni lap ba kiramba Shnong chele kum kini jatkam bat omdei tang po Umsning bat sa kiwe gidong ki thanyo kari bhoiru te menta ban ngin baik sebang ni orang Shnong jong ko Umsning Patarim te man kapor bangi Julai ban cek iki kot kisla teng ni nagalek sing balang ni sulap ni julap ba kibun nagi khar barjala ki badon ya ka epek nagani Shnong te kidon ni ki epek iki adhar card jok nagbanani Shnong rekim sa kani Shnong ki sa shagwi pat Shnong te kumta nagalek tungi kerpat ba segi bor bhalor ba imde ban ailat kumi kini jaikam makinang ya sunang ni kumate wat ada de ban pen no kumrang Shnong ru ngin hak lom kibar bhalor kitip hamai tapi nagaleng jungi persajor bat ni dawa ba pen dam Shnong lada don kam ban pen ru angkata nagaleng jungi Seng jong Umsning circle kata kentup ya ka TSU FPGP RBF bat SUF ngasu ban penranjur halor gedinge jong ni Rangbah Shnong jong ka Umsning Patarim bawa ai ka permanent residential ya bodla kat ba hapreng jingeki mo kisah malang guru ngeki am tadi LP puno berjada ya kabri mitra dari nila pemban Indonesia bakum kini di Rangbah Shnong bidon bagi nak perhatian ya di bodla te ngaso bersarajur nagaleng ini berat pembala keren mo nagi yang ya semat KSU FPGP bagi di dalamnya bakum yang kini jaya Rangbah Shnong mendai tangha Umsning Patarim lada kita hang baru ngaso berperan juga yang lebih tinggi lagi kan lebih tinggi lagi di ai setiap di badla kalau pun ingkong selamat nama tajam dari budget itu